Orofo mema kwaba edeba Adom TV. Jumedi atune din Nkuranhyensem. Osomfo Apostle Dr. Nita Ekotego era beti dwoma medi ho chiame. Edine wadodo ade twa so tia wana na Nita Ekotego mate. Enne so emre to so miensa, the third law of love and relationships. That third law is the law of learning. Learning adisua. One say aware pe na akomu a wogi certificate as akosua de. Okoware obi say ama marriage certificate. Meanwhile wonim hu aware mu na ama certificate. Therefore, lessons of love and relationships are learned in the process of the love relationships. Yekita ngudie mu na esua de na mahuru yie na so hunu yie. Until your first time you be shia no, this time na you be fefe ya ho ano, na so nsem I love you. Our first and second years are meant for us to understand our differences, to learn about each other's don'ts and do's, to know your likes and your dislikes, to appreciate your views. So there's a lot of learning in relationships. Nkitangudie enyina so baako ene adesua. Men kan se me de minim unim hu. Se wo tobo na wo sua sinto a ewo wo anka se wabrabo mu. Ene sinto ewo mi mu na agitum. Ese wo sua bebia wo ahodne na me so bebia wo ahodne na opagya me. Ese wo sua ni amepɛ ni amempɛ. Ebi wa na mempɛ so nye. Ebi wa mepɛ no so nye. How do you manage me? Then to come to mutual conclusion and mutual meaning. There's a lot of learning to be done in our relationships. Adechi bia ya adesua. Adesan bia ya adesua. Enti wodo nyina so baako se yesua de. Ebia me yankrani mi fempoano. Anapa me so na me pese me di dokono. Ebia wo ya kani ufiri kumase no ho a anapa pa mpese ni abom. Me mpa mpese na abom. Kwan ben so na wo besua dokono die. Na me so mesua ampese die. Na ya kan bom. Adesua. Ebia dokono me miamia ne se anama mene. O so ampese wo yesa. Me so mpa wesa. Na so esa se me no bebo brakosi dan kwament no. Se metimi sua se de wesa ampese. Na so sua se de mia dokono na udie. Adesua. Ebia na bebia wo free no. So so na pa wo de nso hye na adware. Me so me de nso onyu na adware. Me nto hita e na me ne kettle. Kwan ben so na be fa so asua nso onyu no adware. Se wo sua. Ana se me koto kettle ne bi ma. We have to learn to live together. Afi, we have to learn to think together. There's no way about me. Adwin said I'm adwin. You cannot think like me, and I cannot think like you. We can only think together. We have to learn to think together. What the adwin ba? Na me the adwin ba. Ni asemu. Ni yidi asafata. So we learn to think together. In relationships, don't try to make the other person like you. Learn not to try to make the other person like you. Or your ba also obema. And kwaya ne se onye mema nioma. And also your ba no so obema. And fa so onye mema nioma. Se beta frache oba utimi su eye. Bema ofifi nsemu eye. Nti mema bema nka na wanye ni ye. And wan fa ne say ono dabi. And ma de atenka na ye de won ye. And na mema ye mfifi mu. Ni nyina so ye. Se wo sua se de atenka ekura wo ba. Na wo ba so sua se de be fifi nsemu akura bema. Odo nyina so ene ntiase obuo tuwache kasapa ene ne yepa ni nyina ya de ese esua se wa nya obi a utimi sua de a untimi ene obi ni nkita honda. You must be ready to be a student of life, to be able to relate with people perfectly. Se when you be utimi sua de a oni nkrofo kita ho de obebre eti ametie mimini ameye and so rate of ekasa kire me na masua de every no na my program na di mu me sua se ehwe camera mu enti obi di akosua no e na o de kire me o se ya hwe camera ni sei e matri beti na me mu enti minimi bi de na se me sua obi so de na edi mu onko a woni me biara ti enkitahudie e adesua de enya ahomaso enya ahantan enya miniminim na emra etoso miensa emma nkitahudie di mu e se wa krado se obesua de wa sua de me wo me so sua de awo ni aka bomu e de yi ene de asori me yiri se wa sua bibi
kachire obi sɛ nyame sua ye nie na empo enka wotim afa bubura me say there are 3 laws today of relationships. The first law is the mirror law. The second law is the law of elevation. The third law is the learning law. Sɛ obesua de sua ade adechi bia na betumpon woni onyame entina aha na meja wo edin yam yeso ni tekotego me da woni a ebo machi dom eye camera sound MCR lighting and I'm a producer Randolph and I work back and do me da mo nyina ase wa wonya amre hwe me de onyame nhira wo aha na meja wo woni onyame entina